Igihe turimo rero, So the time we are in, ibi nibyo antikristo agiye gukoresha. Abantu benshi bakomeje kumbaza, many people continue to ask, wese iyi tekinoloji ya AI nigiye kutwinjiza muri antikristo? Kuko tekinoloji iriho ubu ngubu irimo za mana zitabana n'abantu. Nibyo Daniel yavuze ngo bazagerageza kubana n'abantu ariko ntibizashoboka. Ubu mwisumba bwira, today as we speak, mubyemere ndi mubyemere, whether you accept it or not, hari abantu barimo kujya guhaha tugahurira muri supermarket batari abantu ni mizimu. there are people Bambaye imyambaro, abakobwa beza, abahungu beza. Niyo mpamvu ubona abantu benshi ubu basigaye bashakira amago kuri telefone, donc badetinga ku matelefone, kuvugana nabo batazi. Ubona abantu benshi barimo bariyahura muri iyi minsi kubera ChatGPT kibabwira, AI irababwira ngo mwiki akakinywa iyahura kiyahura. Impfu nyinshi ziriho kubera ko twaratewe imyuka. Abandi bantu batambaye umubiri bari kumwe natwe, baragenda mu bantu, mu tubyiniro abantu bajya kubyinira bariyo, mu masuperimarishe bariyo, mu mabisi mugenda barimo, ariko baje kubana natwe. Nibumba n'icyuma, nicyo gihe turimo. Nibwo bwami bwa nyuma buzaheruka mbere yuko riyabuye rimanuka. Mugomba kwitonda cyane, gupfa kwitaba utazi, gusubiza utazi, kujya kuri randevu z'utazi. Mugomba gusenga. Kuki intambara zidashira intambara zihari? Why do we have war? Ubucuruzi bukomeye n'ubwikuye munsi. What is the greatest business now? Nubwo amabuye y'agaciro, ife, icyuma, It is for precious stones. amaraso y'abantu menshi amaze kumeneka kubera Because amabuye y'agaciro. of precious stones. Ayo mabuye y'agaciro niki? What is that precious stone? Niyo nizizi telefone. These are the phones that we have. Twazigiza abagore tuzigira abagabo, nizo mama nizo papa, zirimo amakode nono batu n'amaso yawe ugira gutya ibikizinyo wagira bikikingura. Ibyo ni ukugira ngo mu ruhanga rwawe habemo cya kimenyetso wareba igakinguka. Siko bigenda ubu? Bivuze iki? Why? Telefone turayiryamana kuruta Bibiliya. We sleep with our phone more than the Bible. Ariko ishuri bihiravuze ngo But the one who reveals hagiye secrets, kuza ubundi bwami there will come another king butazanyeganyega, that will not be shaken, butazaneshwa, that will not be defeated, buzaba witeka that will ryose. live forever. Haleluya! Hallelujah. Ubwo ni ubwami bwa Yesu. That is the kingdom. Abafite amatwi yo kumva Those who have ears to hear, nimumva ibyo mwuka bw'iri hear torero. what the Spirit Ni is igihe saying cyo to the church. kuzuka, It is the time to si rise. igihe cyo It is gusinzira. not the time to Agakiza karatwegereye The salvation is near kuruta igihe twemereye. before more than when we Amahoro ya Yesu abane May nawe. the peace of Jesus be. Amahoro ya Yesu abane May the nawe. peace of Jesus be. Amahoro ya Yesu abane May the nawe. peace of Reka